mar kini ki jingja ngakuan pen ken mau ya gitu gilai teli ki ken hun ka baningkong ni ken hun ka ba pelong ya ki banja ka ba ar ni ken hun ka ba ki pekai ya ki jingja ka balai ni ken hun kim tip ke ka balaja ngan keli la dia bangin ngan keliru ik parano ngelam jong ka VPP mano na preng nakini gilai ken hun hakano ka mangi ngiha langi ha pa ken hun ka baningkong ka pelong ki banja nangi ha pa ken hun ka ba ar ka bangi pekai ki jingja nangi ha pa ken hun ka balai ka bangim tip ke ka balaja mangit kem makipai ba jong constituency ka bang mi khmat lembaga 17 North Chlong constituency ka ba kenthop lang ya kini ki atli ki MDC kawai ka mokhar panthor constituency bat ka ba ar ka 19 Jiao constituency Jiao 19 Jiao constituency ngalong ki power balit bang sim karai bang susngap hendrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk dia kamai jingyo thia inga namar ke jing sisa kadon hapo jonga hadi mula perkhat ngala kelathia keladem ngasmo baka penrem yang asimat namar kadon ke jingong baka jing snap kade ke jing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang saktin jong blai kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor ka bangin kren bar kapor ka bangin snap tengah smo ban pen ken mau ka klemat ka bangarung ban penyesno na dia siya kaseng VPP ngong baka no jing sngo tiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mansia mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party ngana perkhat baka ka voice of the people party hindi halor kini ki jingja paro nganut banong nganut ban pecisa mga don hapo kadai ka voice of someone kaba baro upay ba unsa tip ya ka jing sisa baro tinri kani ka bangile ngiwan hakmat jong pi media sapi pa ba kamut ban pensothu bakla ya pi kamut ban yalam bakla ya pi kamut ban pen klumar jemut ya pi ngimdoni ni don bit thik ka jing themu jingi ka ro bakhui ka baba ka bangin ya bit na ka banta sata ka thong bunyalam ban pen kladur ya kari bargajat pen riu jungi ban pen kladur ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat syaki ki baba bachu bakham ba shu bai ba bi ngada bachi sokhya ka man sim ngamla bachu sngap kumla pen pau kiru rang ba kadai ga jisisa ba hadin mengayok ka phone call hadin mengekendu ki brio habaya tho habaya brio bat halanti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno nginrai kumno kidon kini ki bang aku akan pau pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong pra nomor kidon ke jingkermen badai tang hau pra ngina non rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon bong ba nginlet no ska UDP nginlet no ska kongres nginom tap bot shu lani nginlet no ska nota ngasmo ba ka ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jingker clear ngihap baruan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau baka ka baca ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banga ngade pan persya hakmat ka sisi bang adap ong yiki baka ka ba pipirai nganong la ban menjur barke ka ba persya apo ngan persya sabar namar nga snow le dia ada ngamle kumta nga snow pen ken mau tu kan tin bong ba coward dies many times before death uriu khauput wada biak bonsin shoban mat ya kejunya pasisha nan perken mau haki por gisnem balik haki taki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini kiki jengket at mentala borok sistem hadin ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngadai ubrio bu yaisha bat ngayai ne apa yang kita kejingele apa yang kita jekun nomor ngaken mau be ya kipai ba kibale jit nga klem pen ketram ki budget nga om nang tak je mentoi jo ki simet
kan no kibayit batoy kibaron chabar sa konstituensi baron ka vote kibadon ka jingit ka jingit ka jing shania par ka jing kermen hanga kumno mikmat kumnuan syek kelai ki kawan ka jing tenra enga habang atia ngade mamdon jaka ka kentin kawan na syendet ka boong mame lada metip ujing sisa bat mesngap ujing sisa men bam ujing perem de mat kadao ngasngo bangadi ban wan syapi kung paiba kamut bakani ka bangin wan bai thu ipi bangna isi ba arden dan isi ya ka VPP kung mga laong yapi barkidi ki parlok ru umday bangin mi no na upra ngino mi no upra namar upra ingit umday ujong no upra uday jong ki paiba stang de ki paiba ki be ingi kata ngin haban mi hinday nginom priang pat dakong may pat ngaku an pen pau yapi ya kani na mga sukya pra kamansiam de mat kada pen kan mau ya ka jingja hapo konstituensi ki jonga ngalayat le ka constitution Henry nga ong yaki ngam sempersya yaki ni candidate ke bapi pilajit wala dagim don benta hakata ke jing bakla hak jing jet ke jong pi hak jing decide ke jong pi Henry ngin siam lang ya kata ke jing bakla ke jong pi ban pen bah pada kejat penrio Henry i doktor bat scam badan burung i pen sutu bakla pai ba nei pio ada kabor ngadon hang ni ba ngakren menta ke mau pai ba lembaga video with my responsibility and authority ban persai nreng adon ke perkat atau kopor next day ka bai Dr. Baskem da bobrong ila keren pop media perstu bakla bai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani panma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga khampuli constitution ngamdong kaban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pat constitution correct ako ban kren da ko basai piong bawa del bot ukham puli constitution uyai light na constitution lada dong kam ki jing penong kam jing dong kam pen bah la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskem no kam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat news nem ngaku aban keren pi dak basai badai mapi bopen kenya constitution ya ke ga basut ya pi ya ke ga bopen biang ya pi ka biang ya ka badai kiwei kam dei ya ka badai kiwei di ko bakla ka badai ki jong pi ka dei badai ro ngaku aban penpau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka keren sai ha ka widai kumno ban ha ka widai bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani di ban pha lembaga constituency nila de banle la jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penken ndai piong bat hanaba ngala bakla na constitution kani ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that. Halor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but ki recommend jong kalau basai. Mga akjing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit ya ki brio ki kensa item bat ki badai tam lega ba small pula pa ba 4 juta kot apo ko partai hapo ki election hakinu ki election laneno no party 4 juta kot bawa ba apply na po jayaw and declare pat na po Mokhar kadai tanah kadaw fimla apa pin jubab ya kata kecil kali jong apa ke procedure jong ka party kabayo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po Mokhar pi persyang ban hit around the bush ban persutu bakla pai ba ndai ngakuat pen pau tang ni koi 4 judon kot ban 4 juja kot hei ka judon ka partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hei judon po partai ban ete songkurim ban don ka engagement ban kiwei ndai ya ka wedding nani ka je tho pat kiwei kata ka bamla ban priang ka jatang apo VPP hatu katakan sengap
Kipai ba na bro artery constituency na pentor ba na mau prem ki ong wemni MLA wala basta ujop tang arsin upersaman warna brio na po pentor siya po Mukhar o na po pentor siya po Jiao 19 Jiao constituency ko bahap ke Jiao mau prem baru persaman warna apa na po mau prem siya po Mukhar pentor kandi ka bamla panlong ngadap ong baraki profesor badan brom ngadap ong kipor balit la fi bakla ki MDC kandi ka jing sedang bat menta ma pihi bakot ya kani kejing piar jemut kejing ya klum kejing penkelumar jemut demat kadau nakwa bang pau ba Dr. Batskem boton brom hatu fi bakla ma pine nga bakla manga pai ba bishar kani ngam sim don nang ne khmat ban pen kesan ledi deban penremeki ndai tamban bet yodo sembai jong kejing pensutu sapi ki pai ba lagi mio ya sispa nak sispa minio bit sanpo nak sispa bagi pai ba hani badim ki pai ini ke video kin sedang man perkhat kinumla ban sulit cakabat tap election dak jing songsit lagi kuat dak ba fi duai ba fi puson ban pen sa simpat ya karai nomor karai ko pisim pen hapan kenok ma pi la dia ngim ni e ban kan thoi ko parti nomor lapan khai ko parti lembaga mayan belai lembaga por kaya jong belai nginumla ban le kai ngimumla ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi do nang ni pila ban penokam yangi hindrai nginum sya dari leiru ban penokam bakla ya ka parti ka sur ka parti jong pai ba nganoi pira ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kat bagi pat nur ban be yangi napo ka parti nginai kawi ka assurance badalilei kata ka nong remblay ka bagi penokam kata ka clean politics bagi penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalileiru namar ka jingja juga selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka nakuan pen pau umdei manga Dr. Batskem Barden nagbaburong kum presiden umdai mga balik chua sa ka media balik banit hu ikamiyeng dai mapi bam simla burong yang aku memeli ubadai way pat ubenta jong ka VPP ngalong hakasngi spotrik bat chua namar kharsan tarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee bat hane kasngi da kirai ka boyong kirai ka bali ngan kershan be ngan pen scam be namar ngam don favoritism po ka jingim jonga ngadon bitang ka nongrim Henry ke ke bapau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan sya namar yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat pen pau nakaliang jong ni jong pi ngatrai pen piang baka ngimong ipi ba pen panma pe ni kejumpa kala ni skua ipi lada kadi ka sur jong upai ba ada kadika pure voice of the people long slur hadim jong ni ka video bang penbi long slur ni dang don kapor bangin ai nak batai jong pi upai ba dang ap community ya ke jesu bar ke jaya ba ngin kloi ban map ban klet no lada pi kloi ban ong bangila pediang kini ki keram kimi namar kejing don kejing le turmor jong ka parti bat ngi nur barong ban ngi ai uta ka assurance bat ngin le hak ta ka lenti ngko apa ke mau ban pen pau kindet kay ko baca dawo buro mi pipat ba nomor Dr. Batskem la pen pau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tamo ba pipat hawa pi pen kha hawa pi thau ka an suba pen trika mi ka an ngarang keli gani po CC hakmat jong baro ki badon ba hakmat jong pi pai ba lemba ka media bala ka long sya kumta bakam mundon pat kiwei pat bakam halor jong ka state election committee ti jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hatu kani kam ka favoritism marsin per scam but marsin declare hadu kham aila chu kiwei la contradict daladi ladi kum president barang ba juong baki bon ba kiba
pan tiket no pra boleh jayu pon nong krem tang wei pat upan tu kata kam di favoritism ngap keren ni jing sha namar nganget waktien ko ong ba jing shisha kan penmong bar kanum dei taman penmong kan plat lun ngala je kalen ti on taman penmong nam sim la kan jing sha penmong ai teng ba mong kin mong ndrei tang ko wei kalong ka jing shisha nga kalong tang ka jing shisha kan plat lun jayu how de MDC jong kan not juai ngan pui siya kata kebenta ngatip opin sadon ki kentien ki opin serang ban defend ila dia nrei eang nga keren ki jing sya ngaken mau ki por bang adep declare la dia bangan room sya ka sengpra la bus borok koi gari kasi jantia ndi dang la ong pat lanu pin pediang yang pen welcome yang pen receive yang syapo ka sengpra nrei ka ba so thamula ka mang yo so baki ong pihak pan resign chua namar baka parti kalau kebokhoy nga I always believe in letter and spirit mulai tagaktien ngam sutra bercu preach nga sutunat uban practice termat kadau jayu yang sobangan rung yung hap resign tengah la resign mga buro me parti nga res yung jigim cuma hapring maile barki ki bapun ba kita ki high rank person ni ki high rank person ki kropati nga res yela dia Rejayu mentah sisnam ngadi ubri ubaya sya pangadi ubri ubaya ne le mentangi I jing sya buwai na pergi MDC ubralit na ko parti su parti bat uklam resign tanah ke parti tanah ke parti uklam resign pat kum MDC don ayu ke JPR pereng badal bat nomrum bat UMDC jong not chelong ngaku mengu not juai not juai ba Andrew Sulai don ayu shalender ngaku pantip atau kani gadai katakan nong remblay atau kani gadai ka clean politics atau kani gadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani gadai ba fin end up ya kata high level attitude nganum pediang ba nganiele hiru ka bang nadon pok VP nganum mailat bikin penuh kambakla yau pai pa nomor ingat habo ong kasur upai ba kadi kasur jong blay ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong pi upai ba bangadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay ngimting ngimrit ban keren ya ka jing sisa ngaku apan pau ban pensai kidon ki ong po social media hana bai ba dal bot nongrum ipen kelumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tahun penyo tiket i lok jonga ka dei ka bamla ban long bamla ban priang batang ublay ubatip iki baro lada kalong siya kumta mapikom gipat ba pan ya ka application jilok jonga berada ban tap sipok state election committee hangta tekan namla syu bangan ri namla syu ban thok namla thu syu ban jeler hakmat jopi pat ba tiga kuar ban pensai kata ka bang juong ba mana kiren san election juong before I change my principle or my ideology I will quit politics kata dia mau kuat power ko basai namar takadaw nganumi no pra kumangalong bangan rung sa party kabanum kwa ban misyo kasyong hakaray ki jongki namar kiong ba ya ka kam jong ba dal bot nongrum en saya keren indradap kam DC balai piti mereka keren menta balai fin don por wanum ri tengen nak jibom don por ka bakam koridor menta ka de keren desuk bangila balai cupat ba da kowe kasur kowe ke jemut bat kowe karai kejingkeli menta kalong kumni kani ka pau syai kedar babi kuat tan pendong kam ya nam tak aja mentoy jong no re jong no em ngano maila ngam de ru politics menen ngadon khat news nam haka politics haka feel of politics ada ngakhenya ru barung politics la arpos nam la arpsan nam henry ngasongo yu pai ba ngadon dicingit ke baskem bo pai ba unum sya penstu bakla pai ba namar ngi ku aplat bapi pinum kulmar ke jemut perkat ngabo bangkan basai shon penkut ngamdo gajing shun ngamdo gajing isi nginang kemilinti banga jukran berbor hamana kirinsan election bangir scam menta ngismo shngai menta amdi bangi tong politician muli tang noilam joko VP ngila yoru ya kabani I bergut bernget yaw nong elam uban nong elam jong gacai benriu ka pateng ka panangwan ti henry ngon pitang ni kowe bansai patba nganum keren siya kipat ba na mga adap kular na mga kipentut kipen mong kipen
Nyoben, yo pai ba belajet, ya kum MDC mensuap, kum MLA mentah. Nak apa kiai lah, don you sendet boleh hap dah lah. Kadon kiai. Kaba hadukan no kata kaba pelong ye pipi hap ni lah nak kum MLA. Tang ban ya keren tang ban selok ru. Nampak je lam bakla. Bat ngam num syahiru banyak lam bakla. Namar ka politics kadika saindur. Jauh boleh. Kam ta mo pagitip ini ka voice of the people. Kadika sur jauh pai ba ka mudru kadika sur jauh boleh. Namar ka daw. Hasil penkut nak kuat pen mau. Hari ke kendak si. Ndai ko mo ong ha basram juli ka video. Ngapan ken mau bang ada rai kut bang samjar. Ndai ngamla ban syapan. Namar nak keleng saudong ki phone ba ki wan bani kenduk ko belah keren lang. Ki parang ba. Ki badonang ni ka pol. Bar kamtam. Yari ka constituency arteli ka mga mikmat mensua kum MDC na 19 Jiao constituency. Bar menta kum MLA 17 North Chlong constituency. Ki bayak ta lang bakini ki arteli constituency mokhar pentor. Bat ka Jiao mo pren. Unum don balak mang luman persap. Ndai ko mga keren ru ha ka way na ka jalang jong ka seng samla. Hapo mission. Dorbas no. Ngala keren. Bapai ba. Ha ka bidai ko ni ka MDC. Kamtam ni ki arteli constituency ngan sakren. Jadi mata daw kamtam yang akan pensong door hari ini kendat sini hak bedai bat ki clippings kabla pani lamba ki YouTube repair kabari ka 2 years ago aslam belalit no ki penkala pat saka 2 hours ago nani 2 days ago jadi halo ta kanong rim kapen kumari upay ba barki ngai po comments baki ong badal bot pili kun cirang kami pila keluar benesuk pila keluar benedonlang Ndai pai ba ngam kwa ba manuru banyak lam bakla ya pi pai ba nani mangaru dan asap jaru kalau boy dan patan bak ta jelam bakla dia mat kadau mau bakini kidei ki bamdei sisa minang don hapreng kejing sating ban penbek ite kerum keram ndai kabol menta ke decision karai kadai hak parti balor tu tindai nakalyang jungi ni sudai bangin one part lembaga media syafi ki pai ba pentip ya jing sanga ko ampun kan mauru ya ke ga bayong bastro haka last moment kabali ka scrutiny ban bishar ya te candidate hadin bada ban file nomination ngatrai baro ngi lembag YouTube lembag social media namdal jik persya sa sisi ng pau ya ginu ki candidate nakani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bar kajiaw mo prem ngamdan kanu ka jing persya yete candidate ndai nga ko ang pagkren nagabasay mga persya jury ka procedure jong ka party namar ki kren da kumway kile da kumway di ba kana mas ko at persya kinde de kami nakasentur jong iba strong ibri candidate jong ka 18 mukhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagwede ba ka mukhar pentor kajing keli mata hawa piyai na po 17 North constituency hawa ngi recommend ya karteng jong piyo beli kajiao ban mo prem piyai na ba constituency committee la recommend ki member na la recommend mga rukum emali ban pen scam ni kata hindi ka basuling mo opat na po kajiao ko pang recommend ya pi i ba donsil chen ialik direct siya post klemya lemba constituency kat bunkat kat ba constitution kong bari banyat lemba ka lembak units, lembak circle, lembak constituency, ngingadap ban padap kamram. Kabasulingo pat balay pia lendat pat klem da pentip constituency. Kapta mo bangadon mengaku representative. Te kawan kajing bakla pat sa liang ji basrong. Lapan menapat na po mokhar pat pentor. Kaniru kalong yailat bas ibastrong direct sa post Klem ya lembak constituency committee. Ngakeren kani ban syai lam ki para member baro. Jong 17 North constituency bahap ini ki artli ki constituency ngam ko apa ne pasal jong party kamtam mari ka por ka baki pai ba but ndai pen election ndai ka dei tam namar ka jing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de matadaw ngayon pasya tengah ko pen pau bo pai ba nuksai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladap ka scrutiny Bafi apply arteli ke tiket pila man apply bro life putuli ki constituency ka constitution ka sa pili tambah pili opat tangkawai constituency minder jikang kata
hindi ka pasuling ngo kalong balay pihaban yan nandan. Balay haban buri. Kani nga moong baka di ka policy. Diyan ka party. Kani nga kren siyay baka di ka conspiracy. Purely conspiracy. Kaumot ba? Kabalay ka jingesala. Salidat na nga kung may mali. Diyan ka constituency. 17 North. Tengah kuat pan siyay ita. Nga kuat aruban kren. Ya kaway ka banta. Habang nga kren. Yan di ka jing siyay. Habang nga kren. Ya di ka banta. Pan ay ka jing siyay. Supay pa. Ban kren di ka jing sisya. Kung mga loong ipi. Nila penlong ila dia kumusambay. Ubalayak. Mut nila kendo ila dia. Kabumut. Lalang aday bandu ila tiket. Nagaparty. Lani lakaday. Bupay ba unong mansyo. Lani siya niya asyo yan nga. Hagipor kisi barangwan. Compare. Henry ke. Jing sisya. Kanong rin. Kaday baniyang. Barkaday banong kabaskan. Dia matadaw. Nakuat pun pawi pi. Banganong compromise. Yakiki ibaro tanah kadao jong tiket. Tanah kadao jong kata position ke jong abang long Wembley. Lani menta ani kipor kiban sawan. Bar kabakut nakuat pun kenmau. Tangan ni kuwi. Wala pring ni JPR jembut. Yanga klem kha bangan shet kala. Bar ngamju mjudani ru ban hikai nakayeng kesem ban shet kala. Henry kalong tang di kuwi. Mga bar kayeng kesem. Ngenai ke jengkersan bapura. Yo pra nakani ka konstituensi hari ke MDC hari ka bakwa ban keren syai kedar nam kwa banyalam bakla pada piu pai ba namar ka mon kadai hapi simet namar ka daw nga ong ye pi tang ni koi kung ukpa jo ka konstituensi pilang don ka por duai puson bat bishar bat ha bakadu pensala ban sim ya karat tang kata ka bakwa ban kentui pai ba namar kum nama nak kalian cuma aku mengapen pau banganung kuat ban sembenta ban di konstituensi ban kan di ke MDC ku mengapen pau po ke CC ku mengapen pau po ke media ki por balik nama ke jengle sideline jong ke parti yang aku memilih nama kadau nak kuat pen pau bang aku pan pelong ya kata ke jing sisa bang nongrin ke ban yeng scam baki noelam jo ke parti kidai ban realize ya ke jembaklah maka ni kemudian kita ke mistake kadai ka blunder mistake jom ka party baru kuwi kulish pun